Biamono manchio murigererio Ndizi TV na bubwansu bwo mugusino kwegena kwande mnaritkoreo ndigenderete ko bari toerero keima na mono nogenderete ko yagokia asoko bwatia emerobero yonsi yeritkoria lero ekirori ritkoria Jumanne tariki 13 cyo mutenyi o gatano na gatatu mwaka w'echi 2024 na manga genderete ko korekana ime yense ya Kenya nene chinga kitoro cyo muri wense Dr. William Samuel Ruto omukonyo yariga bigashawe gatia barayibande bagenderete ne taro ase orogongo ruwagusi eyo yaba kego swasiri tkoria kabere asekerenga kenene gyoko cha kiemerobero au yamagendro ase orogonko ruwagusi ne chinga kiboigo ababwatani korwa sebi egose abali barasensemo ya ODM bagendret kumwakira rutongambye mono ase okomukia gosase getamukiro kya yoko bwatania abakenya bonsi ane nababwatani korwa se kyama kya ODM asobo korere we serikali ya Kenya kwanza umurayibe kyama kya ODM Raila Odinga anigo aikeranire ase county wa Singishu ase omuyega bwa matanga ko kwarigania SMS ya mayachinse isaro neverere nkumanyimira narayana kwariganire asenchera ere yobwengere triane Evelyn Osero uriyo ko ineki yatubichanere ogichiago ikere nigakoro kwa Abigail Nyachamango kwariganio beko gosanga amona nchego ikomerio. Nyoro na sensemo ya Facebook na bakugenda gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital la sensemo ya YouTube gotonyara gwetera Ndizi TV News na bigo ase website ito na gotonyara chinsa emeronko ebire na nye gwetera www.ndizitv.net erio togendere gusanga asobwamo ama yechinsa isano nebira senchira yobwenge etoko ya chaka bene croise county ya Kisii tare ya murayibwense Dr. William Samuel Ruto erio yabakego swari tkoria kabere ase orogonko rwagusi Ruto nigara koletare ya matukatato iyo yachagete ritkoreye goro nabo igokoera ritkoreye ankyo asakagerwa ikirana chinsemo au county ya Nyamira nabo county ya Kisii asekerenga yogo cha kiemerobero au yamagendero yuto yobaka ko cyakebone obwagachi bwenyagetari yoko bwenya oburere bwa kansa ime county ya Kisii nigaberega kuri ira yogo chikogenderera kubekemerobire mekirano yogo sira ensemo yobo chenu askiri ataire buna Kenya bange nigo bagenderete go chandika asokonyoro bwenya bamorere ye chingencho au yarokane ko mu chando monene na oburoire bwa kansa egati yayande amanke nigateba serikali yabe kiremerobero yoko inekia buna aburoire bonsi buburoire bwa kansa babere bakwenyora libagali yokonyora obubwene borobwekiranu na goteba ase enchirere yobwororo ase serikali irachiko bakanira akobwatkana no morobero ibokonyora obubwene asibwe gaberega kwenekia buna nigo barachikwa gacha chinyegitari choko ruaria oburoire bwa kansa ase chinsemo au imeyense ya Kenya riokinia ebrenko byobochenu. Mimi nataka nirudi hapa 2026 mapema nikuje nianzishe hii kitu ikiwa iko tayari. Hii cancer center, nyinyi mnajua ya kwamba cancer imekuwa ikitatiza wananchi wa Kenya sana. Hata katika program yetu ya mambo ya universal health coverage tumesema matibabu ya cancer tukienda mbele sasa tutaiweka katika mpango ambayo kila Mkenya kupitia kwa bima ambayo tutakuwa nayo inayoitwa Critical Illness Fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya mambo ya matibabu ya kansa. Tunaelewana jameni? Unajua pale mbeleni wale watu wenye uwezo walikuwa wanaweza kulipa matibabu ya kansa. Lakini mwananchi wa kawaida hangeweza kulipa matibabu ya kansa na wananchi wengi walienda hata wakaamua kwenda tukukaa nyumbani because they cannot afford ama hawawezi kulipa gharama ya hospitali. Na ndio sababu hiyo tumesema ili tulete usawa kwa mambo ya matibabu ya Kenya lazima tuwe na mpango mpya, na ndio sababu tumebadilisha sheria. Sasa tuko na Critical Illness Fund ambayo itasaidia wakulima, itasaidia watu wote wa Kenya, wananchi wote wa Kenya waweze kupata matibabu bila ya kuulizwa pesa yoyote under our new Universal Healthcare Program. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Kisii? And ili kazi hiyo, matibabu hiyo iendelee, we must have the right facilities. Lazima tuwe na cancer center kama hii tunajenga hapa. Tuko na moja Nairobi,
tuko na moja Eldoret, saa hizi tunajenga hapa, tutaweka ingine Mombasa. Tuhakikishe ya kwamba we have enough facilities ya kutusaidia katika matibabu ya wananchi, especially kwa yale magonjwa ambayo yanatatiza wananchi mashinani kama saratani ama kansa. Kwa na chinga kecho nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abaga kumwakira Ruto ngambia muno simireme miyagendrete gukora serikali ya Kenya kwanza kwene kiabuna ense ya Kenya yabere gusuka mutwe asenchera erendonke ga motoya asege tamkero kya yoko bwatani ababwatani beke makya ODM ase obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza na kwene kiabuna ababwatani korwase kya mekyo nigo baragendere kumusira ase ogusikia ense ya Kenya busiarati nigabaga kuru kuboria uchase abarai bonse bage siasa kubekense moch tobauti chiage siasa na kubwaterana hiri gwikirania amagenderero asaba Kenya. Excellence, tunataka tushukuru kwa sababu umehakisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja na wewe kazi. Na mimi nataka I want to assure you kama deputy party leader will continue supporting you. Ndiposa inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Na I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na Mheshimiwa Rais kwa kipindi ambacho kimebaki. Tuhakikishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Ama vipi? Si hivyo ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Asensemo yayo mubunge o South Mugrango Silvana Sosoro nigabeire gakogo kerege tamukiro kyo bo muimense ya Kenya asokubwatini wa wechinsemo chionsi asamagendero ye serikali asabaga kumwakera Ruto ngambye muno ase omukia oyagendera kubeka nigo chinga kye mwakera mbyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aseri bageri abetega konyora buna omokonyi bumura ya sekiama kya ODM na kumugania kwene kya bunango genderare kurwanira omugusi anena kwenyorera amabaga ase serikali ya Kenya kwanza edio kwegenderera bosyo na egesaku kyo mugusi ase obomo. Tunazungumza kama wa Kenya sisi wote. Jamii ya Mkisii unaona tumekuja pamoja kutoka vyama tofauti kwa sababu tunataka maendeleo. Mwezi uliopita ama mbili ambazo zimepita tulikuwa na wasiwasi. Kila kiongozi alikuwa anasimama anazungumza sehemu yake. Kiongozi akisimama anazungumza kwao. Sasa sisi wa Kisii tulikuwa tunashindwa. Sasa nani atazungumza juu yetu kwa sababu kila mtu alikuwa anatetea kwao. Kila mtu akiongea anatetea kwao. You know, sasa leo nimeona Mheshimiwa Naibu wa Rais na Mheshimiwa Rais wamekuja sehemu hii pamoja kuzungumza maneno ya maendeleo. Hiyo ndio tunataka tuendelee. Na wewe Your Excellency ukaendeleza zaidi, ukashikanisha chama mbili. Ukasema ya kwamba watu watoke wengine wakuje watusaidie. Hiyo ni mzuri sana. Lakini umwana minto Simba. Kwa kirambu ya mono kwanza. Mkua hegwa. Gosaba na mito wake. Mkua hegwa mo deputy party leader. Lakini bono ko chimotwe. Liliyo mugako liya ko chikoegwa bo PS bwaye. Ikiana acha egwa bwaye. Genda ga lyo motainga nkwa ngeto bo deputy party leader. Aso PS bo liyo ko egwa bwaye bwaye botano. Ta ko rusi bogero ko rusi na itise itoga. Gosaba na mito wake. Na inchenge karakari moindoga. Moinari to konyora bobwere. Na moinoga to konyora bobwere. Ntogwe karakari tonyora tuabere buya. Emiakere ko chimotutuma ku ebange gore siasa. Ekina kitu tayo korobono tuwe karakari no buororo kero montaru anense yaye na ndo turu aneiga lakini ditoramo twakoregas. Togos kabo sioni go serikali nena ba serikali Church County chiabori okubwatrana eri okinya obokoreri ase sector yobo chenu ba kusanganya taseni Kyandizi TV nigo abarai babanyagitari china skorwase county ya Nyamira bakora wana Justin Muriasi korwase kiombegi ya Kenya Union of Nurses na boigo Daniel Nyakeoga korwase kiombegi Kenya Nyamira County Nurses Welfare babere bagusaba serikali Church County goikirania amaganionsi y'abakoremera sector yobochenu elinde babe bakonyora chinga kinyororo cyo goikirania obokoreri buroborunke asaba nanchi asama leta ngor kumuriasi ande Justin ngokore county ya Nyamira njino mwenye gitari ande section ya nursing
rainde no mutenenirinde bwe union ya Kenya National Union of Nurses ntitoko make sure nga twa abafanyikazi baito ebirero byabo ngoibwekana bire gujase county government egento naye ngosaba nering'ana ki county government naye ngosaba in general aye ngotenga amang'ana health airanirense barenge kwerwa egento naye ngosaba ng'ana ki barenge kwerwa babwaterane n'abafanyikazi be county abo bara abanyagitari in general health care workers waensure ng'ana ki services chikoenda nojeso mwananchi nechingia imeshahara tigakanwe engaki etakeire yani iyo engaki eri etakeire kare bakorire gasi tigabakanwe chibese chiaba ase engaki ere mapema egento kende naye ngosaba ng'a county government yarenge ko make sure ng'a amariogo agocha chinyagitari naisaine so that ekero omorwaire achire nyagitari tebaise koba ng'a agoikorora orikerwa egetabu gioka ogenda ochikoria amariogo Samari Tenkorogu Daniel Mumanyi Nyakiuga Korunyamira bono nche narenge gosaba ase baraibonspi bari barase chinsemo chia county bari yenchera babeka machiko babeke the necessary frameworks chiratumeke na policies chiratumeke banyare go coordinate na serikali ya iguru the national government agara tonyore equipments chisaina sinyagitari tonyora bakori emirimo boisaina sinyagitari tonyore marioga isaina sinyagitari wetera ase those efforts both chia county government and national government.
tugusaba kwa biraso muchando yomoke obako gotoka sensemo yemetambo tugusukabosyo nigo abagina bagendrete gosegetwa kwene kiabunangwe soke bare na kwibwatani nimirobero ao gatiabo obonjorya asekirengeke mogyo kwegenderya gukwana chinga kecho niga babwatani korwase ekyombeke mu ime county ya Nyamira babeire baote babuna chinga kechiga nigo mangana berega gonchorerya na igo abagina babwenerete wesoke na kwibwatani asamangana ao batari gotwara abo babonde bwensi asekirengeke mogyo kwemanyekania ase society nabo igo kwegenderya ase amatukare bosyo natari gotigera abasacha boka Samaria tangoroku enid kwambuka charana korwe kiombeke Nyamira North Women Sacco seto gokorega sigo promote amangana women economic empowerment se society na inche na chirerere setgoria rero gosangana banyina bamento chintingana go support erolyo mongina umubusi esokori echibesa go sebito kisekenyoro abangina baito getotete ko batebinekemo na chinsecha chenjire amatuka chenjire ekirase bono ikatubwaterane toruga gwese twarenge kare tochake korigi chibesa na ritoranyare ko babantu bamana sekenyoro ebichi technology cyachire ao bono ndo basa konyagosiereri abangina bakare babwate chinguru sana nende chinguru ekina chibado tobwate bono iga batiyekere bintu byachire ndo basa gosiereri na bintu byaya ndo konyara ebintu byachire ao byasara mbiro byachakire bocha ebyasara tobwate ebinga konyora bagakana bagocha bakora batibona bangina into togocha twatiga magega mate bone society ekire bono iga totete tosike gochimotu umongina nonyo mugusinere tabasa gotigara maega batogende sobwamo ono ebintu byachire squeeze tobwata a lot of resources tobwate gaiga gusi chi resources echi tobwate sana chindagira cheke gusi ebintu ebina bito wente bono to capitalize on the same emegondo tobwate twende tosimeke ebintu ga unenti tonyore ebyasara nende tonyore chibesa ebaso tokonya gaiga se society maito mongina intu apo nabangina ndokonyara gukina se society onye ndokonyara kubwaterana namo nenye ndokonyara gusukane chinse mna chigochi abana bachakira kwenda chi school tiato ba support na barabakira bachi chiskuru basome banyore chigasi na barwa baze konyora chibesa enda baswati ekere twanyorire chibesa igasite nene na yarengi korukare no kubwaterana koragerie familia nende korageria abana yani koragerie familia ne kenyoro bono na intu nabagusitwa chire siarero ko amplify voices nabangina na tiato bwaterane nende to swego chimotu asamangana women economic empowerment. We support our women to go far banyore biasara banyore chibesa Hamenyiko rwa sensemo ya samete utoke mebunge ya Bobasie County ya Kisii nigo bamwakere mbyo mo Senator Mochore Gloria Oruoba ase okobasira sebyombe na kwene kyabuna babere bago konya kanene ase okonyora chibasari okwana chinga kyecho Oruoba nigo boigabere gako bakirambya mona benyi bechiseme cya soko bwaterana na monoko mwarigani omurayibense Dr. William Samuya Sorogongo rwagusi na kumuganya abega ko baikiraneria emirobero au anene hosira abangina nabo gosira ebyombe. Kazi yangu sana sana inaangalia haki ya wasichana na maslahi ya wanawake. Ndio ukiona kama leo venye nimekuja hapa tuko nyumbani kwa baba yangu. Hapa ndio nililelewa Sameta na tumekuja kuangalia wale wa mama. Sana sana umeona nimepatana na wamama kwa sababu walikuwa wanapiga simu wako na mashida, wengine wamefiwa, wengine wako na nini. Sasa ikafika mahali ikakuwa ni kama lazima hata kama sina hela nione juu chini wale marafiki zangu. Kama leo tumekuwa na mchele, tumekuwa na mragwe, tumekuwa na mafuta na vitu ambavyo tu inaweza kusaidia watu kusukuma kidogo. Lakini pia tuko na chama ambazo tumeshikanisha hao wanawake na tunataka kutumia hizo chama sasa kufanya empowerment. Kama ni kazi, kama ni biashara, tuanzie hapo kwa chama za wamama. Bobasie constituency, rais hajatembea hapa miaka nyingi. Na kila wakati akikuja Kisii unaona anaenda South Mugirango, unaona anaenda Nyamira, unaona anaenda kama ni Nyaribari Chache. Sasa mimi mwenyewe nikamuuliza tukiwa na ile kikao State House, nikamwambia unajua rais, mimi natoka Bobasie na watu wa Bobasie wanauliza mbona ukuji Bobasie, na hapo ndio nimetoka. Kwa hivyo tumekubaliana na rais ya kuwa mnamo wa Oktoba atakuja Bobasie na kuna zile tumepanga miradi ambayo tunataka alete hapa Bobasie. Tuko na bridge hapa Nyamate ambayo imesumbua sana, tunataka iangaliwe. Tuko na mabarabara ndogo hapa na pale Bobasie. Tumemwambia na tumempa report. Tunataka aone vile ambavyo anaweza kufanya. Lakini sana sana haswa kwa wamama, nimemwambia rais, wamama tuko na machama nyingi hapa Bobasie. Na ile kitu tunataka ni empowerment.
Kuna wale ambao wamejipanga hata wametengeneza ile maneno ya kuweka kuku na nini, na wanahitaji tu hela kidogo waweze kupata hiyo boost. Mwanchi umuriri ainar na kwariganiretia semesema ya chinsa isano na ibira senchirere yobwinge korinda ya munaenda mangento gendere kwariganiria higoro anene igoro yetaro ya yumurai wense meyorogongo rwagusi eri tukumanya na indengo manya senchira yobwinge chikoraga chinsa ikomimbia muna sogo chora koba munainche na bali monsi mugendere togutubwete chinsemo au tokubakira ngambia muno nyora semero berionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sesemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News na wegase website ito wetera www.ndizitv.net retogendere gusanga asubwa meritriane Evelyn Osero noria onekia buna chibicha neryo gicha wekera senchira ya bene nigakoro kwa leader musekara babwatrana nere Abigail Nyanchama kukuganiria uburiyeri borobya nabigo umubaso oromotereru. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.